Kardom nili Rensing hi. Pini Karbi Anglong arada phan isi labang sona topik nili nang 1 pilo. Labang so topik la poson hello. Penangan ning pen arada tum cethan lo. Je Karbi Anglong Autonomous Council ajak kong ke isi dispur cirui lap lo. Hala 1952 la so aning pen. La Karbi Anglong ajila seng tang lupa pen ko an ma aja kong ke wang la pen a pithu ili tum theklong lo ASDC tum ka chesong basame MOU da chetok lo UPDS tum ka chesong pen MOS chetok lo la jong hele chetok basame aja kong bangke Autonomous Council long awi nangka practice bangke dispur pen bangke chethan julu pon puai phit setame labang so aja kong council ka pe do thipji aphan pura state government aphan lam kapachini mata state government aphan kipu kaningje lason bang klang bang we lasi pini ni lilang le tomang lo lawanji non pini pena bang bong tumi digang bong pen asam angkang arlo isya hurcho durason lo asam government aphan kes kipi labang soja kong chipon lap po joine pena jok lasi alang li ke la halo niling pachini ni aprang kaddo ka we Karbi Anglong la owe barim tuman ke chini ji alang li phan theklong pulang te sidame owe kimi tomang ke chini ni datta hai mene la so posen niling pachinian ko gila ke alang li Rensing be alang li hano alang li ke Autonomous Council ta ki khidun tanga bang lo ASC kachari bom hot alang li EMR pusita milong lo CM in charge sa alang li dolo alang li pe sinon phong bangke Assam government atum Karbi Anglong Autonomous Council aja kong isi pachirui lap pusi rada farman rada joine mate PIL pu Guwahati Manpeng ke do Guwahati High Court along lam hoi bidam nang kok lo alang si lasi nilang le pancing kiji bang kelalo nangli ko pipi aphuthak si la state government atum Karbi Anglong aphan mate Karbi Anglong Autonomous Council ajak kong ki pon mate ke pon tu punali ki pudam misen lam lo nili kachini dam matengke 1946 aningkan Bharat kachari alon aronaluk kimbom hut Ladakh Northeast a tribal atum apharmanta isi protective isi system do nangi pusi Ladakh representative to halabang so hut constitution ke frame hut penangan chesong dun lo la sopena joini si inglong aso to man bang 6 schedule Indian constitution 6 schedule long la so isi avar sai dolo la so avar sai ke do teng pensi parliament ek ajoine pensi Karbi Anglong ta hala sohut United Mikir and North Kachar Hills po la so district bang haso dolo la pen la so district do that pen penang ana power ilitum inherent subject po se chetan age longle phelang aphuthak pen ge nam pinam dur aphuthak lahai la son proxinar ke baga subject sonsor ke baga subject bangke inherent subject tarne legislative power lapen executive power hinita Karbi Anglong laso district council ba halaso Mikiril district council longsi do laso pen wangbom si non bangke Karbi Anglong along ta non ke Karbi Anglong di mahasau pi hinia district do koklo kala sitame laso aja kong lasi laso aja kong mukha ki buk punili ki puang tu mang lahen lo Meghalaya soraphan autonomous state pidet api 1971 aningkan 1st April bonil ning pandu pami mesta most probably 1st April 1971 Meghalaya soraphan kipi akuan tamo autonomy son nang tum Karbi Anglong phanta di mahasau phanta nang pipo pusi Assam government ke chechak doso la so tengsi certain executive power Ladakh Karbi Anglong district council nang pilo la pen la so practice pen api dorde pulo chokche pulo ate kupia power malang tum cherai noi punang pu bangke council pen ke claim bang aki sungdu iko acha la so posi api bang 1979 bang puthot isi office memorandum pe klang thulo la so office memorandum ka pe klang thu bangke up to executive engineer pidoldi pulong de executive engineer level long ko anakam magi piun ko anakam si Ladakh ke claim unma executive engineer level an la soja kong an Karbi Anglong district council phan hasot nang pidet lo
laso nang pidat putu office tame Karbi Anglong district council phang khala so tame ke claim ke dam war sai ko an magelo ni laso teng war sai ke Karbi Anglong district ka phang pipe lasi apia bange lason dambom si autonomous state demand committee leadership pen Jontorong pi holiram terang atuma leadership pen ASDC movement nang dolo laso pen a join 1995 paning kan bangke MOU chetok lo laso MOU ko chetok so bangke lalo ASDC KSA NC Hill Students Federation lapen Dimasa Students Union laso alidar tumang bongpen Asama Chief Minister Hitesor Soikia halamang sohut isi MOU chetok lo in presence of Union Home Minister lalo lasi laso teng ben lo pulong te non halamang so kachi kroya hut alua teng pensi penangan aja konglong lo acha thongke pa department additional department aja kong nang pipo pulo laso teng si Assam Legislative Assembly long ta April tarik krehini 1995 aningkan isi unanimous isi resolution dolo halamang so resolution pensi pulo Assam government tumka exercise boy a executive power bangke la 30 department bangke Karbi Anglong lapen autonomous Karbi Anglong autonomous council lapen di Mahasa autonomous council tumsi exercise po kala la so resolution dolo la so nak taxi la so ningkan masi Indian constitution bangta 6 schedule long amendment dolo la so paragraph 3 long la so paragraph 3 amendment ke do ajoine pensi legislative power bangta hula 7 schedule long ke do union list state list lapen concurrent list pu ke thoma a list do hala so list mo khalong pensi la thongke ba subject bang itu manang attack mati la si la so thongke ba subject puta ga bangta penang ana department long bangke legislative power iltum long lok lo say for example education pulong te up to higher secondary level lan gil tum legislative power do sita college education bangke iltum executive power silong cho la general la college bangta general technical bangali engineering college ta open pu bangi medical college pul hai iltum piune sita me general education abangke nang pidet lo la hello hala sut ke chekroy la so tengsi office memorandum klang lo sitame none theksulong bangke ning oi me melam mang la hen lo kedam tang aning kan Assam Direct Recruitment Commission po Assam government tum isia rules frame lo la so tengsi Karbi Anglong arlota grade 3 grade 4 post ka fill up ji aphan a interview mo khanang pedolo la so interview long pene sung det na pusi mane pa siksak lung det na pusi 144 CRPC prohibitory is a order ulaisi magistrate a police kadu govetum a protection bensi lahaya interview mang pedelo laso interview ke Karbi Anglong autonomous council na kibi dala kali la bange direct Assam Direct Recruitment Commission po alodo nililong acha tamane la Karbi Anglong autonomous council pen aprang alam chakating aprang aja tokating bulatang te Karbi Anglong autonomous council pen kibi un side le hala bhai di on la son lo Karbi Anglong lalu ni ho la lo bon hode o Karbi Anglong pen ke Karbi Anglong autonomous council ja ko bangke la an ke thilo nomenclature long le autonomous state but nomenclature long le pus 95 aninkan ke sign IMU bangke legal sensitivity bang doko just met lahai power lahai function bangke Indian constitution long masi lucho lasi nili ki pujian bang ninghang bang lahelo Indian constitution 6 schedule acha paragraph 3 6 schedule long amendment ka kuri la so ke van hai Indian constitution amendment ke van extract lo lahel acha lahai hello la so tengsi kadu go Indian constitution long si aron manglut adlo sta non state government tum piluma ke claim bangke la so direct recruitment commission pena joini la so fill up dak third grade fourth grade peon so kidar kadu go apustanta alang tum sadak appointment people like a violation of Indian constitution isi bangke lapen power encroachment pusini ligipu alang tum nang ka encroach lo power alang tum na encroach lo alang tum
jurisdiction kali lasso assign non BJP yang sampang cengma mate kongres hut pen lo athe penang tum ke kongres hut ke do pen same ratu mengai pulo kongres along ta la CM ko ma ki khidon tum power exercise long li polam de klang kali ahok labang so bangke Congress ba BJP puan jot kailo Assam government to masi non anta laswa power mukha bangke hakuman tu ne penta since 1995 penta constitution amendment that pen laswa ja kong mukha council pan pachari long pami pugen non anta we pen la ninkan inkora troxy lo non la ninkan inkora troxy yang bongke laswa bang avelang lasi labang so PIL pen kipi pen nalida kopi pia ko si ke klang dun PIL lo kopi pia department lata ponder lo lata intum cari long le pola poson kopi pi lalo niligi po bangke la 30 department long ta 30 department long ta alang tum nang chi phudun dat lo acha nang chi phudun ponem bangke isilam bang punang laso along he hodi laso Indian constitution amendment ahur bangsi for example roads punang towar towar pulong del tu man towar nang pialo lage rongajo towar ma national highway ma state highway ma district major road ma kadu ka kavya towar lo lasi laso towar ki maja kong bangke laso Indian constitution long pensi laso ja kong council pan pidalo acha Indian constitution long pensi lasi non bangke dak kacheplang bang piluma prime minister gram sorok yojana pulong te state government numsi implement rong sitala ta tuwar lo mati tuwar lo la so tuwar ke council source sing kim nahi polo bui nahi polo sitala so tuwar bang ke non ke state source ki bui ki bui the bang na lo union government pen guideline doji norms doji hala so guideline la pen norms ateng Karbi Anglong phan nang pachini nang po ladak si guideline je salam nahi dak si norms je salam nahi ladak si rules je frame nangi la so no mati non bang nang lilang ignon labang so hormu aja kong bang step tum implement rong mat non bang ke theglong bang piluma prime minister gram sorok yojana towar damji pulorang te suri pho population do nai acha suri kepa population do nai la soma rules bang se rules do kong lo asam government tum bang salam del aron salam del lalu pulong te nangli mathai tha Karbi Anglong ke la poson mane ilong adim suri pho suri throke pling arong obele la hello la sini rita pupulo nangli mathai tha Karbi Anglong ajo ke e jaha kadim la sona rong tan li theklong lo don pho don trok si menta ingrong la pen kilometer thom fli pho nampo ako ingrong do thu po hadak don trok sinar ket don krehini kana nte la haya Karbia khaya tum la haya rong lo mage suri pho man tu lo plek po suri kep man tu lo plek po asolam lo mati la si suri pho pen suri klep pleng ni phan ke hala don trok sinar ke vet amunuk pen bang suri kep amunut pleng nai ponde ningkan pharu de pleng ningkan pharu de pleng kali ponde akaprek pen wanang kok po la si la haya rong ke prime minister gram sorok yojana towar ke leun elo la so posi ni li chokche pu la so jakong bang state government tum ke council long nangachi furu la sini li pulo la so na taxi non veterinary department long isi hormone nang lilang ikha national livestock mission pudu national livestock mission long ke nang lilang amlo pudu theklong po khada ka bang latum guideline ka salam do bisaralam wujong si chupang rengi pudu nang te lakng kora trok siam latum government subsidy pg remaining ke loan po he sta lakng kora trok siam bang ke latum grant in its people subsidy ampen ke bisaralam long hong pangrengi pulte lak thong kep an ake joy tangka pg lapen hanri jong si pangrengi pulong te lak phok kep tangka am ake joy pg lapen nong pinong lo jong si pangrengi dairi jong si klami pulong te kuti si tangka an bangke ake joy halso beneficiary fan subsidy pg la haja kong mangenon ke state government cerai de council iya masih tum ki pupigala mali alang le tum fan kapachini anta pachini ne to la sobu tak elitum cingki senang council tum kopi si klembo ma kopi si puma mate council tum la poso tak chini dun de mala so tak tum cingki nang la pen la ke kenang sot alam the pinak Karbi Anglong non owi kimi ki thurmi owi kimi tum tak chini nai kanang sot la pen rat kachari asolong ki dun tum ansatame Karbi Anglong termos council long non kopi si ke doma kopi si ka vema
penap de ko pesike manjima labang so puthak ka chini kenang sot das ka chingki ni bang do ulang same inghut so pornile tum ladak chington ponik lang mu non inghut so philote ni tum puthot chewang thu pen hala bang so ang thun chingki pon ji non namat ke lansing tum chington আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। inghutsu kacheng tona phit nilitum puthot chewang thulo lapen mohet pa kaching ki labang so lamang thun si nilitum puthot ching ki pon thupo lasilalo ni ribiasang hopan karjuji bang Karbi Anglong autonomous council atum lahsu Alamthe puthake kroing tung tu data thek non do bom kachari bom atum lahsu lona lipi pilo pupo lapen ke nangli ko pipi akoy loke wan nangli long documents ko pipi loke tu lahelo akoy bangke ke wana bangke jasemet pet isilam lagi na de nilimu penta pulo constitution amendment law la solongsi paragraph 3 6 schedule India constitution law jaga komang palut lo sita non nangli langi non la bangke isia document lo lage Minister of State Health and Education Assam alangli Inspector of Schools Difu Karbi Anglong laso fancy instruction nang pilo acha anke Inspector of School pu bangke laso ara heri kewan bangke higher secondary a class mokha ke do junior college ba higher secondary education higher secondary school laso school mokha long ko PPC ke claim nahi ma ke claim nahi ma laso a directives ki PP labang hello acha ke Minister of State Health Education Assam acha lason lo sita Indian Constitution osi secondary education ana bangke already Karbi Anglong apan part PED lo both legislative and executive power sita ladak la tu mang chi phulo nang chi phupedet nahi ke solam lo acha lason ak taxi nang langon longley phelanga puthake hu district ke cheng hur penta Karbi Anglong a subject penaklo inherent subject sita latum non dak cabinet decision dolo latume village grazing reserve penke professional grazing reserve acha lahai hui apu thakta alang tum decision anlo je grazing reserve mokha PGR pen VGR tumta di reserve koripo lapen hatak ki do abang photo manta chiri CC hemgi ki malong le bangke alang tum hapidat po lahai lo non laso a documents pen Karbi Anglong alu tana implement bo latum ke whole of Assam pusik whole of Assam excluding Karbi Anglong excluding Dima Hasao tokte acha laso abangke la hello nilimu pen direct recruitment commission alamta nang thaniglo hadakta dak kopini nang pasik sagonde na pusi police military CBC interview pedo laso na thaksi lata isibat hormulo acha inke longli phelange council se ari de authority pulong de state government tum ladak chiri CC longle allotment kosong na piun paja ko longlo acha lage power na kain cruise lo kalang laso na thak ko piro ka dolang nang lilaing non la bang talo la pen aku isi nili nang lipan ang paklang fulang la bangke acceptance of letter of acceptance chief engineer la hello jo chief engineer Pidoldi border road Assam Chanmari Guwahati 3 la hello alo la bangke prime minister gram sorok yojana atwar lo Karbi Anglong alo sikap implement nagi sita la bangso akam bangke Karbi Anglong
autonomous council under ke do a engineer tumbena la so tender ke kol kali अच्छा la so tender ke kol bangke Assam government a control long ke do a engineer tumsi la so tender ke kol ahok per ke Karbi Anglong tum sit kolang po a hok per Karbi Anglong tum kol lang po अच्छा la si la dak tap nanga chi fudun lo la so na document nil long do lo अच्छा la pen ke la bang nilimo pen nang puiglo direct recruitment commission अच्छा la so direct recruitment commission ke latum gazette notification si Assam government tum salam lo athe la so rules frame lo la so rules ke frame si grade 3 grade 4 la bang so kupuloma asakuri mokha Assam government tum si la dak tonang chirai thiplo अच्छा la tum si appointment ke pipo Karbi Anglong autonomous council la tumban bypass delo अच्छा la si la dakta power lage nanga chi phudun lo la son nak thak do lang nilimo pen pulo livestock mission alam livestock mission yong si litum da Karbi Anglong a council la tum yong si chi otlong pusonte constitution along pe constitution teng pen iltum phanang pia power te yong si iltum exercise long la pen ilitum phan la bangso ateng exercise long pusonte la so ali Karbi Anglong ari so ejang atum long ye polo non bangke non long hong apang reng punon vuga pang reng punon chai nong apang reng punon big pang reng punon lahai long alak akke jo tangka do bangke Karbi Anglong ari so ejang uvi kimi to bangke la so avar saipen deprive delo furun de dalo podun delo la si nang li ke pup damateng ke jong damateng pulu tang te Karbi Anglong autonomous council pen general district ang bong kachipre ko dalo ave delo nona teng plu ta thang amen si autonomous council lo amen si 62 lo amen se 60 cholo jakong bangke state government si ponthai lo na hello ni ligi puyi bangke la si ela nang li PIL ke pipen ke la so putha ko ana response do non ke kona response tong do yine bangke nilita non ko ke protected delo a case bangke registered delo अच्छा sita state government lapen central government banta so cost notice bangke high court pen palelo अच्छा nile high court long ki pu Alamthe bangke laelo nile jaha ka document submit lo memorandum of understanding la so pu thak klang lo office memorandum la hello main ja kong lo अच्छा la so ja kong pensi Karbi Anglong council ke non council solai bom lo em atum CM la haya tu kadug wa ke thige ding tumta la so ja kong pensi non council solai bom la pen ladak ka che cha ka teng puru tang te hala haya department mo penil tum ka che than 30 department ke dolo ta hala so 30 department along la so 30 department along la so department arlo ka implement meme sita la daga scheme kali pusita hai अच्छा na daga bangke Karbi Anglong source mane kopulma exercise lo nahi exercise at nahi अच्छा adim bangke la so office memorandum long nangli laing non la helo mati alu hodi अच्छा nili porhe det po ai ai all centrally sponsored scheme central sector scheme NEC schemes externally aided schemes etc in respect of the entrusted subject department for which fund will be released by the state government to the council as per sanction and released by the government of India to the state government shall be implemented by the council as per the norms and guidelines of the government of India and communicated by the state government. La soteng lo ponte la high centrally sponsored scheme, central sector scheme, NEC scheme, externally aided scheme, la high hormu bangke non bisaralam Karbi Anglong council ar lu yongsi implement nangji pulongte la so bangke council source implement. अच्छा Sita non nang lilang non bisaralam punang medical long NRHM ta medical lo mati medical bangke I constitutionally Karbi Anglong council fan kala nang piat lo sitala so NRHM a scheme mokha ka implement bangke Guwahati pen council sorke ladak thang ji phudun long le la se hala ta hala tum sinang ji phudun lo la sona thaksi nangli langing non prime minister gram sorok yojana hala ta roads roads hala ta centrally sponsored scheme la se hala bangta hadak hala tumsi kupuluma ka implement non education long langon legislative executive power do ada phi pusita me non banke
SSA, for example. SSA bangke Sarva Shiksha Abhijan. Abhijan. Labangta status or sika mane exercise. Exercise pelag lah. Ason lo. Lasi Karbi Anglong a council pharmacy jinsu meme. Non Islam langam lu plonte. Karbi Anglong council mane emethang lo nang li nili penceng lok ilitum gaduwe emethang si jinsu me cetrak meme. Laso angkung mangsidulo. Laso naktak si asitin la 30 department lo nang kili central sector scheme, centrally sponsored scheme lahai kaduk kawe bangta dak Karbi Anglong a council arideng hodai nangi hormu bangta non bang hodai deretsi state government tumsi power bang nang chipudun bre lasi nili pulo lake illegal exercise of power ba encroachment of power lason sin nili kipu lasi high court long nili la bangso Alamthe aphuthak si PIL piglo laso PIL kipi pe non a case bang pitong mani ne nili la protected lo sita nili la bangso case registered date pela feed high court tu mamping itu high court tu laso registered case bang registered date pela feed a reaction bang kopi lo cheklong mesen acha mesen sin nili theklong mesen sin nili theklong laso ni mesen pun nili theklong adim bang la helo alang le tum laso hearing si do that pen so ni masi notice bang central government la pen state government man pulo je nang tum kupia potsi la haya power bang encroach det lo ate nang tum kipitang constitution ta amendment at law constitution amendment sila so ja kong mangi constitution ng tap at lo council ja kong ampen assembly long resolution NC executive power 30 department putak nang tum piat lo inte kupia kam nang tum putot ke chipulun tu pula so bang si so cost notice bang ke state government pan pilo lapen central government pan ta aso kopi mo kapalelo non cari bom a government atum la bangso putak chini pumana lipuna mi mate chini pum pui mate chini lor se atum ke claim kle chadi mate kachisong a he pilo nang lipuna mi kali sarkar atum chini ne pilo dopo acha sarkar atum chini lo muthe nanga sabotes lo il tum nang ke ber lo acha il tum nang lang rem lo nang peridor de nang insudor de la sopo sila tum ke claim lo ate Karbi Anglong a khai tum Karbi Anglong lo di mahasa lo do tribal a khai tum aning ding o ala tum chepa ning ding tekpik non ke dam tang nang lilang non ningkan inkora troxy lo 1995 pen non an ningkan inkora troxy lo la ningkan inkora troxy ang bong la haya a power la haya function ke la daksi implement long nei po sitame la sormu non anta implement long le la haya ning ke oi la haya ning giduk Karbi Anglong arat phan kachin so si mopen kacithan bom pen bang bom pulutang te lasu long mangke langdam et ing chap et luputang te rat pen si kachisong nang ji sita nang linon maka jungjung si chesong lang rada farman pen jungjung si kachisong lang kalan la sidak nang li rada phan ko pilo pachini ke nang lilong nang charap chitu dunji phangkal the inuet lasi halabang so kachesong ho sarpi sarpu kibi kithi aklimang phar riso ejang thoi ing ho an ratching room that pen ake song pen kelong aso 95 ke saina OM ungilo OM no la soja kong non ke jakong joy peman amang nili ningi dugo la si la soja kong bang rat aja kong bang jakong joy man medet nangi la si non ka chesong nili inuvet punili chema thate Karbi Anglong la pen ensu sarat tum nang cerap duni punili ningi thedo aso posi kecheng ko nili inuvet sita PIL mangai nili pidam iktet lo la soja kong bang councilung chema nangi non IM atum mahaya power muka exercise long nangji lapen Karbi Anglong arat atau kan nota hala kace song hut ining kace theating rong su rong bot ta tuar le et nangji lang hili et nangji lochar le hem le et nangji si kace lang hem du et nangji lahaya lam mathasi ni laman so a PIL bange ikdat lo lalu buhen lo amuge la si nang li PIL pidat pada pike Karbi Anglong pedang tum chini le seta rada tum isi na person kamatha nang dokok titi tamane rada tu afutar loglong ajagalam the pilucho ruling class tumpen mate ruling party tumpen la party ke the tumpen lasu pilucho bangala hello pudam nang RTI ta mesen isi rada phana isi mesen isi a hormula wo pisa mi lasu RTI phan
api ki sebang ke right to income puda irdet mate ahok pet ke claim tuman same aning ka pet bob dun titi son ko titi lasi nang li phanta momane nang puda tahai mane je lata tangka fan tong ke claim ma mate politically ko pini a ongko duma lason aning anu kama thad do ko kai mane lasi do de frang na li ko pilo la son jong si do ko ka tuman pote alam clark pigi bangke Nililam klar ke kipi ke piu asonabe. Mute nili ke pula henlo. Je kache song rata tum kipi ki thi akleman tha risu ejang inglong arlok kedu. Thoi inglong adu ko ke du. Amulu tum kache song joine sila soja kong ke long. La sila soja kong mang ja kong joi dam te det nangi. La si la so akam pleng pleti ke bangke. High court long labang so akan saya bang jut jeti ke bangke. Nili arbi ari kama thaji. Aja kong mobil. Acha. Lancol. La sinang li bangka la ke mathatip pen si claim lo. Mathatip kan sih. La pen ke Karbi Anglong arat tuman same na li bangke karap ke loi bangke ningi tedo. Setan li aku puthot mo pen tamas kon sila long sini li bang tuji. Non la nang li hur pe chodut pen afit. Atamas kon sila tumpen kopi nang li phana ke cingki ko ana hokan na hok lo sona kan ke cingki do. Nono ko ke du elang. Sita nilining thelo la so mu cingkina kogji. Akas jong si haidat pulong te cingkina koge din bangke asitina department nongta departmental head doji. Kala. Departmental head dolo pulong te dak bisalam additional chief engineer pidoldi. Lapen laso ang mane kuploma laso ang deng officer tum additional director doji lahailo. Lasi latung head of the department penai. For example, education puna, dakta elitum high school exam puno, high secondary exam puno, lahai koson sih kape doji ma, laso rules tidak sih friend deji, lapen halai additional director tu masih head of the department mandat po, dasi laso department mandat lo pulong deh, kapte officer dari office muka doji, laso kesing kadu belong bangke, jong sini lipan nang arju ba nilipan ta nang cingwai pon me puyong se council authority ma thap long te nili lahai long ta cerap Sera ke dam tangan setame isi theklong lo je politically alam si thanam rachari song alam si thanam pultang te hala isi party la national party putum ke high command polaman ta do kokti ke dam tan kan krip ho congress kachari setame theklong lo je hala daktame high command polam pen siatu malam si karju mata na nasunang kan interfere pole hedi nasi non setame BJP tum ta high command pola masih doko kamar la non kacari bodum setame aking kamang ke methang cici nilo pentame ci jor ha hi alang tumpa kenang sot ma je ni tum parti siat po fit setame je la ke ni tum ke claim nang yaron ni tum si ke claim nang kam apa itu claim long nang ipu alang tangi pu nang adim avema do lagi ka cingki lam te nili langong ASDC song che ubuk pen nili congress long dolo congress long do pen nili pulo je autonomous state ke hang pen si nili politis ke lang apo autonomous state isu ke nili ko e la so ten cingki lo ake hai Rensing ti hai la so lama ajulo alang lita hai kaman lo be one of the senior most congress leader alang li lama ajulo alang li pam cingki pame pen alang li mathalo mumthilo ati private member a bill pusa autonomous state a bill ke assembly organization act bill pondat lo mati lanchot kali kaching kiyong se hok plon the national party pusita convinced tech plon te highest level of leader tums tame ki kroi tu nangli ningdo ta highland ke damtang legislative assembly assam election ke do hut ake hai Rahul Gandhi bang pulo Congress jong si power long wang lo pulong te Article 244A bang ke implement ji lapen Karbi Anglong di Mahasa pana autonomous state ng people pualan bang ke akai Rahul Gandhi presiden do bang siningi da lasi nilima tha bang ke high command pualan dokok pustame jong si alang tumen cingki pame lapen pakroy mi alam jong siningi te pulong te national political party pusta ilitum hadar bang ke kaphirin nya Tadi hal abang ke ajak dong pada mungkin politically dialogue ku iram kok titik be pola mana. Political dialogue pu bang irda tai mane sita nilige practical theklong la no mati.
Rensing ti li tuma MP man boma porohu alang li private member bill pujuta ponmo Lagi kijut po hut lah di. kalang Setelah bangso prang ke alali langsung putar ke tang ni nih bidan sing tibu selesai. oh alang li perception bang plek hoy tahay mane misi nilitheng no kaning dia nilita azuru nomchit nili ko pai ki melona ke nang no ne alang li pulo Karbi Anglong leader tum state nami puhang ke hang jolo sita me itum council ta solai thek pa me melang bon se step itum solai thek gima polang li laswa perception bang alang nong duk laswa posi pono ni kapan kre pusini li mata Acha. Tola ilitum cing kipik lo penang alam ke ladak alang li PIL kipi pensame kopi pie putaksi alang li la state government atum dapan jakona kiti pon ma kopi pie putaksi daka practice dong lema kilong tang hormu non ka practice dong lema putak me klar dak pen ilitum hanang thanol pen ke Karbi Anglong rasa mi raso lam ti putake pinang klar dak pen cini duni pusini di mathapon lo lapen alang li kipi labang sopia ya kes ke rada farman pensi Karbi Anglong rada farman kipi pot picun ponang pun di same anam hai hang pidun lo lapen Karbi Anglong rat sami ladake kacara pasik tudun mangke kenang sot lapen nili same alang lipan pulun di bang halo Karbi Anglong arlu ke lapuson kaci suspek tap mate kaci honde tap dopi aposi nang lista me labang so kamang ke cuncetik bang ke ot tipo rip tipo labang so ning mat happen si klempon posin li ning thelo lasi kijut si bang li nang li phan ko pinia so dak ke klar lecture nang li ning ni ding dolang ma do eno ya mute niligi pubang mo pen pulo mati department kupipi mana pitang jakong kupi mana pitang Karbi Anglong autonomous council pan laswa aja kong bang putot restore nagi lasi high court pan nili chunuri ba PIL pida mati lah hemo Karbi Anglong council pan di mahasau autonomous council pan kupi aja kong mana pitang laswa aja kong muka bangke mana Assam state government punon anggo prek punon interfere dun pin pen restore si laso power muka bangke council sor exercise long pameni la anu nili ultimate nili laso PIL pening hang bangke lalu orang li PIL ki pida mat jam the bangke keddo ko eli tem hanang thandak nang tarak lo lasi pini lang li pen kacing ki ke than kopi posi PIL ki pinang kok ma lada Karbi Anglong arab tu mo cerap cetu dun ganang sot kedo kawe alam ti pusame mata alang li ningar do alam Karbi Anglong termos konsil long nang kopi si ke man boma kopi si mo pi man jima la kaddo kawe alam mata pen PIL pilo la pasu PIL ke pecun di pan ke kaddo bela cerap cetu dun ko lasi pini alang li pen kacing ki ke than amu bangke ladak sini tum intoni ko Kardo